Осы ойындарды алғаш рет ойлап тауып жүзеге асырған, ұйымдастырған ел ретінде Қырғызстан әрине көш бастап, міне шеруді бастап келе жатыр. Қырғызстан спортшылары дәл осы ойындарға келген ең бір аумақты, қомақты делегация саналады. Спорттың 21 түрінен жарыс өтсе, сол 21 түрдің барлығына дерлік қырғыз спортшылары қатысатынын айта кетейін. Ну и, конечно, во время этого парада мы насладимся как раз-таки где-то и национальными нарядами, но вот Кыргызстан великолепно начинает это шествие и отображает идентику своей страны. Ну и хочется сказать, что 5-й Всемирные игры кочевников станут историческим событием не только для Казахстана, но и всей мировой этноспортивной общественности. Ранее Всемирные игры кочевников традиционно проходили на берегу озера. И вот впервые проходят в мегаполисе на спортивных аренах, полностью соответствующих международным стандартам. Так что надеемся, что именно эти игры зададут новые стандарты для проведения таких масштабных этноспортивных событий. Ал биылғы көшпенділер ойынына келетін болсақ, біздің жақ енгізген ерекшелік ол 4 жаңа спорт түрі қосылды. Алыптар сайысы, теңге ілу, асық ату және арқан тарту. Ал Қырғызстанның спортшыларына келетін болсақ, әрине көкбөріден мықты спортшылары, садақ атудан, көкпар тартудан